Katanat fisheries haka arp sautrik leber arajar arpuar. Kalapli ya kajakas angkarang. Kabanding kong tam hapo East Khasi Hills. Kabadon hayo molong jongka ilaka lai lengkot. Kane kajakas angkarang. Kadai kabanding kong tam ha East Khasi Hills. Bala betengka daka Union Ministry of Tribal Affairs. Ya kabalashna haka jinglut. Kabakot syakah nyolak tingka. Ya kane kajakas angkarang. Laiti haka kong methila nongklau. Kakong methila nongklau. Kadai kawe ni kinopen mi ketung batung tap. Hayo moyong. Bat hadin kane kelas dang. Sadaka kam di karang. Lengba kajingarap na katanat fisheries. Ya kane kajakas angkarang. Lapli da kakong AL molong. Kabadai ka director jo katanat fisheries. Haka jingdon lang kakong H papang. Superintendent of fisheries. Nolor kiwe. Fisheries Department bangin kitbok kitruwiang nam tani kong Matilda bangin nang ya chakama akani ka smoke fish lani ka smoke fish unit lani ka jaka hang saang kini karang te tang chicken tin sa kaway pade nga laban na ay mo ka jingero nam ta kini ki officers is superintendent jong fisheries jong East Khasi Hills district fishery officer nang kabaro ko ki field officers na dati FS ki FD baro ki bayadan bintalang ban penurlong ya gani ka scheme hamni te shikentin pade kumba pio sngo hi baro bosh pang ta kamagala state aquaculture mission kajing tumu ko jongi kum ka department ka long ba ngila ban penbiang ki do khahi hakari la jong kanang magani ka bangila ban biang hina kari la jong bangin dongkam sho bangin shim ki do khana ki way pat kiri no na andra ne na West Bengal ne na way kum bakalong himunta ti hoy hakajing ya lenti jongi pio ba shwahi na do ka hill state hado 2012 ka production jong ka do khangi yo ka don kum ba sawajar tang balang ba ka ni ka mission ngi hoy ngi laban ong ba ngi la achieve to a certain extent ngi la ngi dang don hi galanti ya ka jongi tingi la menta hado uni ma chubala der ngi la ban pikni khat riu hajar tam metric ton te kar kum kajing dawa lani kajing dongkam jong ka fish production haka state kar kum kan ni kajing khen jo kini ki national nutritional of India ka no kajing dongkam per head per annum kalong ni dongkam khandai kilo ting yo kajing khen kumba ar punyo hajar metric ton ba dongkam haka shisnem te haba khen kumta pade kam ngidang duna sa 10,000 metric ton tami ting ngakentu kay ki ba ho nakaliang ki officers ki jongi do ka manpower ka don ka ba very limited ken ban khen kumno bangila bangin long kumno bangin la ban ai sha ki awareness lani bangin la ngidang dongkam sho ki manpower henry ngimdu jing kermen although ngidon ko ni ka jing ka department dang ngidong kam tang ka jing tili nakaliang ki ba begitu ki beneficiaries ki jongi ki bayo kin ki scheme jongi ki pong ne but ne kiwe ki other schemes bakiyo bakin kit khia bakin shim shisha kum taka kam ki jongi bakin consider no ya ka jigri do kha kum ka we na ki primary occupation jongi bakumba kiri ya ki snyang gis yar ki jongi bakin ai bam lem yi ki do kha kanang bakin nang he nang plung bakin ni ki do kha hi kin yo ki jing mentoy bakin kin tiu ya ka yo ka kor ki jongi tinga ngai scam kan mission ke jongi rengkat baki officers nakaliang jong fisheries department but baro ki beneficiaries ngila ban poi shakathong tang kini kintin bat ngakit bok kat ruang sa shisien ni kong Matilda bat ka yeng kasem ke jongi bakani ka jakas ang dokha bakan nang yo bakan nang kentiu ka yo ka ko jongi bakan nang ya shapram tang ta ke tinglas tan soalnya dia nak I atau kilo swa namarwa ngimpat jutip ngimpat ji itu mau kundo ki sak ting ngele tayal an ero metat baik tinglas tang dia ba nengkong I bangim la kontrol le kading dia hadin kasin ba ar ngale sa atau sat kilo hang ta dong isyam jing man kontrol le kading te hadin masafun na ikini kini ong ba idon kam ka training adik tik saya la mi isya lang kur nang ta hang tu kini di kuno ban kontrol le kading te tu skmat pade isa pania ter kini nadu nai do bamba hadu
last week trong February cũng đã nằm bắt cầm hình cái shit thì ban tham được khá trong ngày cầm đà bằng số chỉ là đại chia bạc sạ và cái yêu cũng tu lọc asli lọc Lalu ban ya khmat da kadika smoke fish ke balong koi kamtang ni hamne bangi dei hapo kumbo man ni ma bakini ki breu ki bapuan ki wan ma ba kadika dokha kadika karang long ki stu ke jingman ki wan ke lisik ni na en yo tingi sultanat iko mila dan lupa bahlor katahi ni persyang lo na kalia dungi walanti ni sayo na kata Ministry of Tribal Affairs Jikong, ni siyo itu ni ban, jarap ikong bat kalaan ng punta, kumbalong ng pati. thì là cả hai bên tân biên cái tin đấy không được sao chúng ta sẽ cẩn thận cái gì Thì con không kêu được là không bao lâu người ta hơi chân sang trong khi là cái này ăn không nhiều gì đúng không office season ang hani ang arpo yung ulutang ăn không nhiều kilo lại không kilo người ta nạ bằng sao kung bao lâu người ta berde kasi sinis ang kan Habis sini dengan saya lihat upah ini nama orang tiap untuk si sendok ni, si sendok kadang 1 kilo. Thì pas ang si sen ni nak si. Nama nak dan ben 1 tan, 1 san, 1 tan ti. Thì nas ang ben arsin yang benar si sendok. Arsin. Dipila dan di kung no tradition Rồi ban đi mà nghĩ sẽ cái này nhiều lắm trong cầm cái bữa được bạn đặt đi vào đi hoặc ta có về được tìm cái dọ vào cái thì các tôi bạn đi lịa nghĩ là một nhà cái nó thì các bộ thì là chưa có chỉ lo cái office làm ba cái tờ nó làm ba cái bài điện thì là